Ono što je Inter uradio ove sezone je zaista fascinantno iz ugla da su uspeli da okupe neke ljude koji su na različitim krajevima sveta delovali kao ok, možemo mi i bez njih i napravili su od njih ekipu koja može da bude prvak, što s jedne strane možda i govori o tome kako je trenutno stanje Serije A naspram ostalih liga, pogotovo engleske, jer većina tih ljudi su u premier ligi bili proglašeni tehnološkim viškom. Pričali smo o Darmijanu kad je dao prvi gol, onda je Darmijan dao i drugi gol, pa je Darmijan dao i treći gol, pa je Darmijan lično donao 5 bodova u borbi za titulu. Christian Eriksen, za koga, evo, pričali smo pre godinu dana da kraj karijere, ukoliko se ne bude izvukao, koga Conte nije teo da pusti na teren, na kraju daje gol za titulu. Inter je mnogo dublji tim od svojih protivnika u ovom trenutku i za razliku od najvećeg i jedinog pravog protivnika ima trenera. To je, čini mi se, na kraju ispalo razlike. Velike zasluge za ovu titulu Intera ima i porodica Glazer i to treba da istakneš isto, tako da bilo je dobrih poslova porodice Glazer fudbalskih. Prosledili su neke momke. Apsolutno, učinili su sve da ojačaju ekipu plavo-crnih da bi triumfovali lagano, tako da, Vlado, nisi u pravu, Glazere zanima fudbal i učinili su sve da poboljšaju Inter. Za opšte dobro. Da. Jako su ga lepo poboljšali, zaista. Ono što je meni bilo najfascinantnije u ovoj sezoni Intera, to je kako se sezona približavala kraju. Prvo smo svi pričali o Lautaru i Lukaku, kako izgledaju kao ludaci i to sve. Kako se sezona približavala kraju, oni su prestali da daju golove, prestali su da u toj meri doprinose tituli i sve je bilo skockano da oni naprave neku glupost, da počnu da gube bodove, međutim, stalno bi se pojavljivao neko i tu se pokazala ta super duga klupa kao nešto što ne može da se zanemari. Na kraju su dobili neke zaista bizarne utakmice, pogledajte njihovih posljednjih 5 utakmica pre ove jučerašnje ili nerešeno ili jedan razlike protiv timova od kojih su jači za 3 gola sigurno. Klasično je ono kad juriš titulu pa sve nešto na... Preplašili su se, skratile su im se noge, ali su imali snage da doteraju do kraja zahvaljujući tome što se uvek pojavio neki neočekivani heroj i donosio im, pazi, dve pobjede 1-0 u nizu im donosi Mateo Darmijan, I mean, come on. Antonio Conte ovo što je uradio sa Interom i ranije u nekim drugim klubovima pokazao je da zna kako se osvajaju šampionske titule, pre svega u nacionalnim prvenstvima. I pre svega u stresnim situacijama. Čini mi se da on se hrani time da u klubu kada je neko vanredno stanje. Da u klubu nešto nije u redu, da postoji unutrašnji i spoljni neprijatelji, loša finansijska situacija, igrači koji su došli sa svih strana sveta, koji su otpadnici uglavnom bili, očigledno zna kako da tu anarhiju kanališe, da njemu to bude najbolje i za tim.